Dear students, Assalamu alaikum. Bich Madam Dilshada, 9th class Kashmiri. Topic ch Shah Asrar Deen. So, previous classes much image lesson is pormut. Az karo status. Temuk be adan. Topic Shah Asrar Deen. Sayyid Asrar Deen served ch Lukan mans Shah Asrar Deen now suit mashhur. The Ithaikin Am Luke in this Bob Service now the Ithaikin Am Luke in this Bob Service now the Shah serve your Shah Faridin serve Vana. In this you want Silsila Nasab Chu Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani Suitrala Yim Am Lukan Mans. Dastagir serve nav vid Sayyid Asrar Deen serving Walid Sayyid Faridin I Paigambar Islam Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam serving Botni Hukmas Pet Shurashat Suhota Isvi Mans Baghdad Pet Kashtawar Yo Sudur Yeli Atik Hukumran Eşv aşratas kun ıs legimit Tam luk ıs parişan Alakas Yo sudur Yeli atik hukumran Eşv aşratas kun ıs legimit Tam luk ıs parişan Alakas os hakiyata kahtan nar volmut Ki luk ıs Adam az kenas pet Vajmit Dapan Kizo zanana ase Lukhant shade murdered Kizo zanana as Lukhant shade murdered Kamit Shayad was Emivajakin Kashtawarchan Kizan zananan Dun Vanna Ivan Ima Halatakin was when I took Hukumran Jason to Parishan the Tassus grew Kudar the pyramid. Daughter by Joe. Doing paragraph. Hazrat Sayyid Faridin served Baghdad Persian King Agra Tadili. Badshah Shahi Jahanan Karyotiman Dilimans Rozna Khatar Zarapare Magar Yes Batmi Hukum Timan Mulmud Os Tat Tahat Roitam Atipet Razvirkin Kashtawar Kun. At zit safras doran koruk kitsan jayan kayam to yaman jayan ditsak lukan Islam ish talim yaman dahan os kashtawad dodakin hukumranan hız mada college razduin jayan manda college razduin yamkin at nagri tivanan ös Raja Jaisingan Utui. Yendi inich shich booze tas sapod dilasmans on itminan pöde zemis bozargas sindi söit sapdan tasin taam lukan hin mushkil hal. Shah sabin dua sapod Shah sabni dua söit sapod Raja Jaising sehatyab the Alakas mans ay lukan ruhani faz a suit ruhani suit bunyadi dunyayı khosheli bagya lukan suit banyo Vijay Sungun zut nechu te hukumas ku matsas mahund varis Vijay Sungun zut nechu te hukumats hund varis te Kirat Singh Musalman te Pios Muhammad Khairat Singh now. Pat thobus avrang zeban Sadat Yar Khan now Jai Singh root siyasi maslaj king Musalman bannas mutalik sochini yotan motan yemi dunya pet tulit new
कीरत सिंह मुसलमान बनने पत्त हुर्यो अख्तुय शाही खानदानस व्याकार तो दबदबे तमिस सिंज बेनि भूप देवी आव 1707 ईस्वी मज दिल्ली हंदिस शाह शहनशाह फरग सीरत सत खानदर करने। Assalamu dear students, assalamu alaikum.